kosum yesa anka beifo wo mu komu twifa so ma me peja kosoro eya me mere kwabena eya me mere kwabena ikura bible ma wo ne so kasa sa asema me be kai asema me be no kura nko a me ni tro wonya me boa me oda madam wasem na ehu kakra ozi eyedai dia na asie ya beto ami na me mama wa abijan ono mama wa abijan mama kasa den na obe mama bre sister me mama wa abijan nti de ada na zo uti motoam me mama wa abijan nti de bia me ka cha ni se o me yemra fie momla Ghana osia baba ada me pa asu bia na wa ya basa nti ya kodwoma ya hyedwa moton dai ya ton kokko ewe Abidjan mpocho ai Abidjan fie mpocho ayo market nti ya ton na made tu wa to comprendre français français la moi ayo to aso ewi I don't feel why be kakara ena meka jeni se madam ya hyedwa no nti mekoto ade afufura aba nti hona na madam basi ya adwoa adendedede won kofi ase afi we de ya boko na si mbisa se mami wonim mami o se minim no kwala ablum pa anu ana me ne sha ase na misiu mekoto ade nti wo mun komode ndi mentimi bi nti me ba ya no na mami se me park no ma na yen kofi nti me kofi en me koye no na ade sana mami mba nti ade chi ya no na mami ba na obedana smeli me ko kapapra market wona maba na mi se o kapapra nti de bia mi ana aya me plan na oba ni sene na nkwana o kapla wano ase me kapla na mi si o kwa na mi mi ndwale nkwala no na mi form nkwa school na de na o mele wo wani yade mpocho me ni ba kwa ya na sa wo prepare wani achi yade o be chi e dogo si asem so pe nti mi dwale nkwala ni wie no abon nine na mami mbae na me yiska ni bi na me nkura ni ko school pia me bae so still no mafie nti me ko market mu wo ko hwese wa hyedwa ne prokwa me ko ye no empra hoye obi asu hyedwa ewo ho nti hona na mami no ba obaka cham sameli uwami o mafie ya me si dabi o mae me si dabi na wami anyimfa na wami ko no me si me de minimu o nti Abidjan was be ya won ohoye hu kakra na mi si what say o mu okunu ana o si dabi udi echiri ebati nti ade achiye aboba ye nan na efi ma eba sa mitumi ya hwe nti esa nkola no pom no ko school no mo anko me ma me ba si mele asem mbaka achon ya kokudro na so mu na mi si na di asam o hu so mo okume ma me ana si dabi o mu nkunu na di na asi na aya baba wonu a osisu wonu ni ekwa akwanso akafanuoma nti oduru bebi no kan ni ya accident zo ho na wa nkase bi mu owuye nti mani ti ye no na mbo hospital nti mame no aso baba abafa me nti kasa ni ngie mu bisase mi fihinfa osi mi fifo mi sha nyeso betwa nsuo ansa na yakobebi mame no oji kotokuo miensa na eso obi na ebo maame na mane se wo maame no wawu o Ghana e wo fumesa aso mu kodwa eno nya accident ye friend say aso friend na adwoa say adwoa na yam de friend ni dinam de friend de ye sela ani so si sela no nti sela madam sela na yam me friend ye se o free fumesa enti e free ono maame so ahu ni biem hu ni biem besi hu ni biem ma besi sambre enti chese woni mu wachi pocho dai bi ti e ban sa no Ghana fo no mo ho no mo gigiska no mo de ma Ghana ho me so na asem we de ene e chen me doboro ban o mo tumi kekan ya se ya no kora ebisi anya no kora me mi kuro ma chem da cortes so mo hwe me ebi asi ho papa no twaloto eno no so saa se no wawu baabi o mehu ya oje sa ne ma no ofio e wo ho sesi na ne na mo bawu mu sana mo ho ya mo desa mo tumi ko ware baabi no me ma me de wa ye mere no de ontimi ko ware baabi afo ono mo so no wu no ababre wa because I know it. 21st clinic sciatica expert ye pamocho bebre ya de da so je ho enye ye mfa nko dan wo no when can see e frɛ wo bi kora humu
ensemu ibi na wo mu kire yi musa asemu enu eye real ana production odi for Samuel mon fra no ne musa no say real na wo mu boa because entiase yo e pa chew yes you 15 branches ana se molo papa kura mon fra na maye 15 branches across the country. We are overseas. Usisi achia. Yeah. Obema yira. Nina. For the first clinic. And Kradomi market. Sunyai Kwansa Techima. Ni kwasem. 0540311311. Siatka expert no. Mizu 5G. And one I am nominated to be on den dia dwuma gina ye na so. Ronya ne ba. Do ayente bre. Ye wo to ja wade a. Jibigu fie na nye kama. Ye wo mango ene ye wo mixed fruit. Na miza ne de jensinti me matadu aye ba we si me ba cho pebi no. Komodian so be gibie. E overseas 21st clinic shop bia bo ma be. Behind supermarket about post office. Outcome Royal Ventures. Anomanji taxi station PNC Ventures no na Sachi Enterprises afabinchi owo akwekwochire e wo koforidua go fridge and a fake of Kimfu Enterprise on room hotel swami here 5G Frey 0246 270221 Dr. Silas in o primary Shiana obema obi ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo was say I would the event and I would the no say yes untimi nyense halitosis or ovarian cysts fibroids premature ejaculation erectile dysfunction penis enlargement candidiasis vagina tightening ni nyina wo be hwe yade cancer enompem etwire opesa wani kokete so awo na ya tonsu mu na akọ junction yani adansi ru abank dia nhwe enkran Futurama circle ewo ene ewo Dr. Nimolo 0244 087687 Traders Farm Enterprise black and yellow bidie powder wadawroma two chemicals ye bi efri ni pedwem fesu ka ni uyemu bubom fabi gu nsum ne no o cholesterol fabi gu nsum ne no enumere wadidi ama na hyew so fabi gu nsum ne no wa repreko nam na suro srade fabi gu nsum ne no me pa chew eboa papa wanu ma wuduro bia fabi gu nsum ne no wanu senya hangover fabi gu nsum ne no halitosis onum bon fabi gu blash na so o kala ne so be ye kama ye wa sokore man pon be Pentecost asoda no o ma emu ba bi eto no bia obenya bi so mpa fom he ya ba bi asof ma me ne abena ton atadwe ne so ubenya bi ewo 0243 943 413 abey okunini mami abey so no na kwasko ko obroni na to nchia nso wadi no say yes sexual weakness be ma fon wo ayam kuro etwere da wo so wo hwa ayekutu etwo koko puma wo to brayo mu haw ne hole in heart obebo papa ene second said oboni sedwi ne kwase otano so apatrapa new site 0243345392 abi he back ne kena no Boris B en papa fie yankokwa na no suede kama bronya ibe misiro ha ho kora eye halal kramoni na akuno de den ne de emre eye organic 16 copim 12 kg akokonsa akokosre akokobo akokota nkrama aduane benya bi Bantama High Street Sawase Market Santasi Runabout onyina benya bi Poku Trading adum LG More Top High Sherbwadi Junction eye 0544 4453 BBC Oboeba and Medical Research Center ye expert ewo cardiovascular diseases wakoma ebo kinkim ohome a ensiso ye dwuma kakra no wabre waye den de friend migraine ya no wo hyew gina onipadua num mojaboroso wa onata ye otitiriti ya no waye mere okoko ne wokon emfankodan no hepatitis diabetes infertility awomu hawo ensa yade ene wo sabo adoato adumanu last stop ene so of maame kenkeni di animhwe adwada kopem memenda anopa eno ngoche ekopem nwere nonum empem anopa no nson wo se afrefrafre 0257 472 506 Bishop 75 wiwe ya mekoho jewelries papa fie yadi gu ekom yadi hye asom yadi gu yensa enkawa enkapo ayane premprade nyina ubenya bi wo Bishop 75 ye wo enrom
ye wo emrom adehye market echi abi plaza bronsan nim my phone nim ti sister Kate ho na des wo ho omu nyina wo ho ya me ba betan so ho wo mu bo adwuma pa 05 awale fomo ka wana ida damonko 19 akwantuo Herbal Center ko pebinom we ye ezie form na ntedu adindo papa na akwantu e ba Mr. ni twa emkuru wonu mu ato braye mu hawo typhoid hepatitis to enkoto ani num na wo de sohwe na wo twepe otu ade no akwantu e ba ka Mr. enu ye white gonorrhea syphilis chlamydia eni ni nuanu akwantu e ba ko Mr. ayemutim koko waye mere yade pompo bobo sasabro na feti paye ya o labor runabout asafo bomode so obefre 0241396662 akontu Herbal maame mele wasema awu kantie yampa ana awu boa pocho ampa na ba efumesa ho wakoho pocho me nko he madam ni krona eso na ni me nkwala ani so aduane e bedi kra no ode nti e da abonti maame obo asemi di obo madam obo ntumi na da wo maame wo na wo si o se wo maame ye so ye saman fine wayera wo free fumesa wo de sala ti wo free ebijan aba wo ba ya kro no wankom madam maame ye nyankwala ti sa ho kire bi wo so madam na wo bepemwa enu ntiri ye wa ha yaje contract madam se nipa bi etese mo ne ye beboa mo eti kan wasem ni yi na de wo kan ade ahoche o misusa me na me ma na eda abontin no na nka ma me hwe me ma me no mu fie mi information ahoso me ntumi ka se aha sei na ha se me kwa ka echinchini ebo me ye bia bedi kran din ma me ne nkwa what ni afra bija abedru kumase sufumasha na ho na din ma abija no bi no omoboa mi na this kind man na asa mpoche mba na skana se ba ka shokolo we so nti apo no na na omo no papa we papa efirim won sam do osomele wasem die wo boa madam ana because me ntiase wo maame ye so ye saman fine wayera de unimane se wakase ofrifumasha o de sala ya digi scam ka obedu ye na hokem to maame na uni ni picture mpoche debi wono maame trefin kurabrem wa ntwa picture mpoche debi maame mi so maame oboa ye nyankola abije mufre o hina pia maame mufre police maame omo man ayo be kanokre mempe ye maame hwe take we are here for serious business and ye wahano ye waha for serious business we are not joking hwe manim eni penti eni power ye waha on say make us enra yekoye abai be as a program go for this kefra brochire say ye mfama no ye boa nipa enti wo hoi oh ma wo me ko waja me nkra ni sha ti me hia moa ye kasa sesi moa bebu so na se wo be ya zan se wo maame awu ene ye so ye saman wo no maame atrefin kola bem wo no maame picture madam yes asa me ni picture ankasa sam wo picture no a anka me baba me nuama mpo me ba no kwan ya fa nuama bia amma ha me se wo boa eti se won ka no kra wo ba ka ni se ya no asori yakọ ye nya nkwada wo maame a wo ne wagan fie sei pocha mo 35 wo no maame ya tsena 35 years ebijan wo maame ntwa photo ba akokra maame wo maame ntwa photo abije mo fra hina pia maame fra police maame no mo tia na wo be ka no kra ye ni agro wa hawo madam no kwana na me ka kira wo me ntumi ntwa wo ntro wo no maame picture me pocha da bi me ntumi ntwa wo ntro madam madam wo de my di from pacho mo mama me interest ni ntie na mane na wono ye beba ne so ansana abrampa enfia no we de na de kwaye jo nkransa no egu ka munyi baba na mam ye me di agro ha twa wachi sisi a munne nam na bode yi azan ntrekese na mode ne nam na mode gwa nipa so oba fefe mam na ho te se radiadom yo anopei mane mike no me pacho ya no wa ma one so kakra ma me why yo awie ya ba free he oba fefe yes
oh di for me pa cho be babra na topum sofu be ana so bo be a picture no obi obe paba nyesa obe kwa kodam so am police station ye ni ago obaba ewie ya obe free he ewie de boko me mamu good afternoon ni gidi senya me adom nyina mo ho ye ya ho ye pa cho na din disen me pa cho me de nya ko abronoma yo abronoma fefe yo ewie de boko me maame ena asoma me wa yo o se a wo hwe mu program ni o UK the friend say Auntie Monica Auntie Japan yo Auntie Monica bi wa no kakra na niema no me pa cho de ma Monica you can find Liz yo na ohwe me pa cha so se afia so ti say school fees e bi volume kakra ma he mo hwe awisia ne inyanka ayo nti no ne me sister ketwa David Isra obapa yo adwoa nti na fi so busua ni nyina yo sika 30 million ewo MVP se me family na me ba cha yo na me fan Emma injanka o se de moye no no yo ye da mo ase osoro be kai mo wate amen ne mayi enade osoro be kai nyina aso aka ho ena me pa cho se mu host no onlini mi ana me wa hey wa bo mi di ma me fe Genevieve so aka ho o se afi mu nyina maya de natural be pochi yo afi mu nyina maya de mo bo adwuma o se maso nti no pa ya maya adwuma majeje gonya de ena ekita mi ena Madam Mary ayo eni ejire ebiji bejena baby Mrs. Echampong yo Pastor Kwabna ayo ne wa udi wachiri no ntem no waje wade na wa udi na ejira ko po baby at no so bra e ba ya na de o ho no ba ni jema me wai na nisa me bu mi nsem nche na die man so ati afaso pia yo ota ma Monica me pa cha ye ma Monica onyame won hira wo wate nyame hira wo pa se wa twene ye ho na wa dwen anka na ewisia nso ho ne wa ye osoro won kai wo bosumi afefoforo no aye kowura mu no woni wabusua o ma no nana no onyame mfam nsie na taban kese no ase mogem na won sanfa yentwa enfie ewe yanim ni nyina sakoma so ade bi wo ho a ne mayinti onyame nkai mo if I be a woman of God ebebem you enti se ne wo hwe me ba ta yo ma Monica ebro no manya ako edi ne hu ni se wode ne mani nyina aba edofo no wawale me ba cha kani me so maje kontraje ka me pe bi ma aje kontraje me buani pasa akwa no so eni nyame hira wai amen yo enti o adofo bi apesa o chew so ekwan wo me ba cha yo chi adofo e me chia me kunu Lewis amankwa o Australia mo Australia ekwa tenten no na da be na abeko yesu tseru prema aje utra ewie mu made echi ena me maame for mu UK mimi anom me maame mo wa America me sisters enso wo Germany me sister nso ni kunu omo so wo Sweden me chia o mu nyina me mabusuafo ni nyina afisia pa yo yedase abronoma enti ubete yenka why say dia yebusua ka che ma Monica o se nyame yadoma next year me ba London me ba be chia no yo eradenka amen ebusua yadoma se papa 3000 ya wo dia besi Sompa Nkomo so na no kra me se me mfa nkwa nkade no bibeti bibi entimi sijeje Yesu Kristo nti na wadawro ma kwa je receipt kwase me nyanka ne ekurafo ne so adidi nti won so a woti fie no fa wo de bra dia na wo ye we yakwanya mi bi atum kwase last year this year Sompa che de no wo ye bi de wo nyame ayama wo simenu frɛ na di wadanse wo ye bi maami wote abrochiro London lease no wakukuru 30 million so wo yini ni me show ensi so na fa boa wisia ni nyankai en wo dia be enti won so last year this year na no dia ni de be fa course no wa kire eno so won so frɛ na di wadanse na ahye obi nso nkora ne
amana watimi so edine dia ba pokwa bena je wemfre cha na edwo yes madam me se champo onso je odi ya kan de abije no abe huna kwa ono ye producer ebi abaso ye mi ahe one bay hello school fees hello oh school fees mo me ma ye ne ewura di nyankopo emu oye wo pacha nyame aye bia ma wo so pacha de this year and last year nyina wo betimi afre na so do testimony no aba sa fenso na pesa we ya number ne da screen no so eye na wo fi Cote d'Ivoire na dia na pesa me ka bi eno de enu ho me pacha wo edru ho na wafre pacha wo Cote d'Ivoire de enu ho me se wo ye so pacha de ani bi last year this year di onyame aya ma wo frɛ na nhye wo nua bi nkran ye pa mo chew number ne ye 0551 931 0548 931 931 ebija issue dia fe no hello Pachodin baby akasef me ka se question resident me right me na right dia me ye voice me ma so abon bi me ebo me some part yeah me your voice me that ma no Pachai come out I nyame aye bi amam say the name I think we are the story and abu ya kronfo abo agi sika hona the man di ma free on but they ask me to yedase pa yedase ane eti usu betimi de testimony no aba so pa chede se afa na obeye bia number no ye 0598559802 Tarawan Media ana Blessed Force fa wo de bra na this man ti ya ye che akwasem papa unyami be hirawo na waye wadoye ye nyame enu bi ka ho a afi yakọ sama aba no so yakọ akohu diagnostic no akoso na yakoye no yes ade ne de obi bedam pe true hello good afternoon din baby akasefri we patch your friend your boy me kete free Switzerland yeah ajabo chama ya de nyina wo ya de nyina ya de ba ko pe mini ye wo be do bie ma feel say su kom yo mata mu chuku yo wabana ayo o body guard ta to mi na na ye he do me tie de da yo ye tie o hello boy ye tie o we de sompa akede na mato me ka de nyame aya mane na ebe sem ko afofo nti so enkuna sompa me ba kromo ha no mama me na me nye eduma enkra nsiri ni mega ni nye eduma abro for 2 years 1.5 years na eduma siri me nsa siri se me start years sompa akede no na dinu kita me nyame ado matransi ni ni ko nsie ni ensa ni mpe nyame so dembe ko itempe ma sama sende na yi fra ko man ni dada ni so wa yo ko di dada enti ya dia nyame ahye no ho ni nyam obi anyi di na debo na djuma nyame so so enshira mo djuma ta budi yeda so obo akire ya bekasa ye ni abeme emri bi ababa obi ba show so for mama ya don boachi obo na be kire ni 1000 say of and na ya mama bi omra samuan o this kind fan so no so America Lizzy yan ba Lizzy a na ni afrey wa brain sika na Lizzy o school o ko school e won cry o ma kwan o so 22nd obeba na
ne niema bi ankofo de abaye na doye wo ho ni nyina no ye de ama nyame hira mo wate se mo age ya tum na mo ne ye adwuma no ye mfansi ye nko anim Mary madam o pesa wo dem bi wa no madam pocho asam no kwala wo mana maka no nti wo nimbo kwa ko tumi dia wo de bo wo mana maka no pa na ni achi sa wo no maami atena 35 years wo maami entwa picture da Mary madam me say kanu udie madam isi nukolo na ya mwa no bi wo ho madam me say nukolo wom ane na maka no na ba enso anko okurom ho me ba ye no madam sika me de ba ye no sika na osua ntimi me ne nkwala no enko nkwala ntafo mienu no omo ba yale gumi so a kaje ti abontin so nti obi na odum say what he mpoche da abontin yo Mr. Champion bremo e me de nsem no so mama me dance twetwema so so mama asemu se meti asia ti adesia mi twa na omu ofumasa maami say se ne maami ko edwa ntosi dwa ene onya accident no owu ye fumasa ye bia am mfre o se frɛ ne sa adwa sela o de adwa yo ti eye denya ibinya no ye benu adwa sela kuro ebusua fumasa ye sramo na zane ntrekese no Ghana adoso ekomunti obi ahwa ha na wo betia kutum na me de wo be yo so betia to me metia to meja yo se champion kasa so I pa cho en kan besen ka busa na mama se ono ko na ne maame ewo no maame se de bi se champion se no waso nko na maame wo enu Mary me nko na minim de so bi o baby dia mintumi nche ayo yo so me pa cho en ka wo ba Ghana no en ka dia yes en ko en first en se obebusa kuro no fumesa en fa ne wo omo bi tu omo na kuro wo na omo ko na kwa ahemfie akọbọ na amane se ne wo ka kire yen wa ha sei na ka wo hene no afrefre ne mpenefo no omo atena se na wo ma hwehwemu ehun se eye no kra esa asma ya wo ka no wo friko no mbo ampa to obetumi atresia akwa hunu efia ya wo firi mu sebe wo mo ya wo mo firi approach a mo ba wo mo se mo firi kumasi na no kra asante hene so to obidi enu ntini ya ka ne se ne wo kase no kra dia bi na ka mesre sof mame nanka fumesha se obeso wonse o se ni obeye bia ye beye bia na ke kwakope na chi kona ne wo ka dia se de ayede kakra nwanwa ayede kakra che se mama ni maami atena 30 years we ni picture when twa picture da wo kura ne photo mpo na bia sa na ya omo de ba omo bo omo kura picture photo ye na one kwa ni nyanso twa photo na omo ye no na se kwatre kwase ana mele wa no so ye saman mpoche de ene wate ato he mu twa ba ma me hwene hwe wonya sama wo ye nipa ayo pokwa bna brem judge asemi da no den judge na kwasem yenua bay ohwe odwumadi a wodie o platform na no den de kwase ye fi baby ne baaye but the way we you program na amafo bebre ne je wo ahemfofo aposifo ne lawyer fo nyina hwe enu ntira ma me hwe wa ode baaye de kwasem na de tosumi no esi se de ma mele nyina ye kan e de ba picture ne bia eniema bi edi adanse ebi kura simia kasa kuma se wohwim amanfurum entafo mienu odiri be sikem na obegya ne si wohwim abonte so me kasem se ba ku na afiri mo na so mienu nyina wo kura na entafo mu nyina wo na ye wosema bi wo no no ye friend sama twentwe ono ontwe picture sa sama twentwe no omo ntwe picture o eti bi na atoma mi woni ma mi entwe bi ebetime esi because one say uhwe Chad Mali Cote d'Ivoire any sa Senegal na Ghanaian people so omo wo aye to kotena ho no omo to so pa se ma make yi enya sem na media me twatro omo to kotena ho ye from to kotena ebi ni ma wo sa ma me make na asem ya make so wo hwimi judge wada wuruma ne wo Cote d'Ivoire ana wo de ne ma me ne besi kam ne pu a okọ and 19 Satan was done yes and no so but she say baby mami we can chrono so
enti wo hwe platform no susu mu chen na fo no te da bi e fa ko mo bia nipo betimata ochi eye ye judge bakope ohini ni ayatun di supreme judge enu nti na odi ba hanti judge e betumi si eye ne kure se picture de ne nsanka na emom ni ma me ewu enti ye sire ni kurom fumeso obi oni ma adawuruma adwoa Sarah ma me onim so assignment wantwa photo dabi mele madam na eso onim so assignment wantwa bi na wuku ni so de na ye no conscious no go wo de me ba adi focus yo so enti judge ye be sre fumeso modawuruma me aka se ma me cross nya accident enya more than 5 years asa na ye hu ye ma me ande okoko ma se ete se na kede ko hye mo kire enti ye be sre fumeso ye mia ba o ma me ye friend se but of etu dwaman adwo Sarah okọ aso ko nya accident emle bi etwa mu no mo nadawuruma ne ba be pie mo wa me pie ba bi asa Sompa Nkomo Sompa TV Sompa radio ana ba be pie mu enti mo ma ye ntrase se bia wa sama ba wa beka ye ho because nye onu nko ni samaya wonu nko awu Ghana ha mi pokobla mfa ni ko hu ye mani hu mienu ohwim atafoa miam krom kwaso me se mi krom achem dan bi wo sa ne kwasem na omo de omo ba omo kura picture okura picture so na we ma mi no ntwa picture eno ni adia e bia ne sama na onye guy kura and na me kan sama ntwantwa no omo mu ntwa picture adwembo ne omo tirim sine omo ti krom ya eti e be sefo me sofo fo me so ye nua ba ne ho ache no e omo se wo da ba bia ho nye de na so wo ni me ye bodewura e wo fidie kese so a ye se wo ni nyansani na mo a ana wabrabo anya dai enka adwamu enti na wodi na asema beda Sompa Nkomo ye wo gidi sefo me sofo nyina so tie yen adawuruma ye nua bai ye hwena busuafie anya de ye obenya busuafie enti mumra na mumata ye chine ye nyina enti mi mo no Pia wadawuruma na judge eti ebesere na mo meboa ye judge wadawuruma mfa no nsi sala obana dia na aye no epocho eyina yenuna de ya eyina waya hano hweho no pocho ebi nini ho oni bi pocho ai nti odidi ana ofanu hunu na wo de akọ hospital pocho wo ni nyina ebi ni ho pocho ai wo se ne papa na dia na ye no okoto nsiu oko ye adwuma wo no yi namana pocho ai e wo Cote d'Ivoire pocho ai oh onu so ye die ni na si Ghana ni no free Ghana krobeso anu men ten no anche na sa asamisi na nyona na ne wo ye men ne wo ye na misa no so anda no so ntro wa na afa ntimi dia wasem yi dia no kura bi ni o woni be ma tena na ma wo no so be ma no so woni mi ni kuro ano so fina ho no anja aya ni kuro so free Ghana na Ghana ni krobeso no free Ghana no ankasa ahase no fi na ahase no fi ano asa ase ya Ghana ni nti an ba cha me maame no maame so ji ni tum na fe so ne tira ya anche ne zei wo maame no yira mfie zeni maame fa so wanye ni e no yira ya mu hu ne da na ku su da be mpo cha me kun su 2 years tu ku ni wu ya ansa na maame be yira na wo be yoda so anya sei mpo cha me bana ye di Christmas we are 3 years akola we ye 3 years mpo cha ai ya de na amna eketwa no omo no me ntafo no ntafo no wa bonti ho ntafo no was saying ntafo no was 7 years to omo ma chiri bani bocha woni be ma ba ko na bocha 7 years na so ne na ntena nche nsam no madam enu anu no esa samene madam 7 watimi awa ma obanya 7 years be ma no watimi awa ma obanya 7 years usu hu na na ne be chia wo maame na maame ji ni tum wo maame wi wanya sen maame nim tam odi wu ye madam wo maame yira ye no wanya sen 1 year ena ukunsu wi wanya sen 2 years ena ubakitwa we nso sen mbakitwa no mfa se di Christmas na ko 3 years enti wo we na nsa na ukun be wu bocha ena be ma na ntimi ankyere wo se Ghana
me infantini ana me asantini ana na busuafo no omo mpena awale no ite na busuafo no we na obimu wa Abidjan ho na omo mpena awale no sunti na me ne maame ana yetina sa me nua ba akokra me ko Abidjan kuro be so na na mo mpo cho ye wa nagazine mo amuni mo Abidjan ya mo friend kan kire se kuro bi di nagazine mo mpo cho na we no oyale na oyale ninti na busuafo ne nta na wo se wonte Abidjan kasa no me na nye awusi wo twifuo no obi a wakotra ko divu 35 years so for abi assistant in sama wo no ya adwene e so enya nkwada ne kwasem wo bembum e so wotie Abidjan kasa 35 years wonte Abidjan kasa no me kwae no enya Abidjan kasa no me ko de be ma me kasa na so mafante na ye wo mo twi na wo ka na wo fo nya so twi na wo ka me ko tell Libya se meti Libya kasa te wo so wotie wono no kae mpo na bia wo se meti Ghana border so wo se otie Abidjan pi sa no ka wo tie Abidjan inside Abidjan pi to so wotie kasa wa tie kasa na ba akokora se me de ne mfante ne de ye ne me kasa e masa mame wo de mumie phone ye me line na ye ntie de etie phone be ka na me de ha ne de bia me ka wo be gire ho a wo be kone ball to pacha 0554931930548931 na sem ya ye bayi kan anansi story ya wo to kire ye nyina ye hu ni promise bre hello di baby o kasa Sompa ni mamo atrasi ye baba mo yo ye ntie o akole ya se mo working inki debia some mind ba e ga na nko na wu a yi kitan ko telebi mo kwa bi ke ya na mo kibi sana she mo fi abeke ba mo se mo ki free Ghana no o mo pa o free Ghana that do do ya no rike drink e ku na so tu je ko be Ghana for ni eduma na o share when timi enka we ki mo man ko choro eduma we dia se e be so dia so free ko sha Sompa yesterday amani ko sha dia e ka anwaria nya 20 to the school between the case gas now for the nagazim lagazim Abidjan osi bibisa o obi afreso watena Abidjan onim kuro bi friend lagazim Mary I D4 me pacho mo fa Mary mpie na mo de mo ne nkasa yie e wo kokoam na ye nhwe se bia na mo abi wo ha ye mo anana hello pacho din baby akasa free me pacho ye friend date nkasa free takra de bo ye ntie we me pacho ma se ni nyina ne se e aba no e ye ntio no odi but ne kasa mu ne kire se ono ne ma me de ne kwa Abidjan wo no pacho mu misa na na se hinko na ne ma me di kan ne ko tonight ansana ordinary kwa Abidjan ho Mary what ejino na di asama o kan ndizo o ye 419 wa ga drain o peso be ye mo ti munene nka ni ye me da mo ase ye di nyame honhom ye adwuma ma me o kasa ye instance kura no ene ye kasa nyesa obetena ha na say enu ti na me se aho kire o 30 million metimi asane ye 10 million amount sa wo ho akire madam ye adwuma wura doctor onye ye hwe wo ho akire 30 million de boajanka metimi apia no yi amount 10 million se fa ko pe ba bi na enkola ne nkoda no kure na ye pe etidi fo mu de mo ne ni nkomo okukuru kakra ya gina the apia mu ne se wan kasa wo ba school fees ono so onim ni ma me picture wo enti wade o fi ye be serious business onim ma me picture se school fees wa ko fa sama ya be fi ene ya hello udin baby akasa free Because me kasa fu impon aboma ye ntie we your friend Kwame divine yo aja but everaba no na some no work no ento asim ndese mu bi say one kwa one no to one why how many years also what 30 say also 35 oh 35 years ya wo na Abidjan oti Abidjan ya wo na Abidjan ho won te kasa no so na me pato no mo se come in any one good 2 by 4 with me friend Inti se wata Abidjan 35 years no one give Abidjan kasa inti be ndidi ka on ti ana yo
Natie Mary wo maame no oya santini ofifu me so eye den na mo kan fantene de ohofo no me saka sina na mo kan mo doso fantefo te hono fantefo bocha yo we dey focus on hello you for me some commission test hello udin baby akasefi di for crowd we wey so jina say am tinya de crowd bi sana se papa bia minim so ne so ni so yenti accession ino ane mo kire chire kwatena bi kan ana ko bo na ni chi kasa kura ni ka kura na o mo yo eti asoma o kan na attention na ko bia ye de enimu ebi to so watch wa ka dem mo bi o be so be ya bo ya no o mo di abo and the trust the only transfer ta asoma o kan na ta I say to who and I say it has to be because of some kana to me ka it is what we here often to me amuano what you say o ka transfer don't man number the hotel will say man we see me channel if you the car because on the cattle into one of the dia no be who kwaya o fa me ma me fa to wi but ni na mu no eni and not what I say me sa so ma me on ne ti no e saman no onu oni mu ma me ne wai and onu watumi ara ma wo ene matena 35 years afa no be ka kire so ma me e saman ye ngura de ya nya nkwara na egu he o D4 de onu kura wasi ni gina ya bije mo fa ne mra D4 de wasi gina ye tinya de okomi se na se papa bia hello Pachodin baby akasef good afternoon friend mana pia na facebook kwanza nana yentio ata chao waso atuna Abidjan ho was there how many years 35 years 35 years mo man mo bro no be mi nsa na bidin na mo hwese no kwampa magazine yes magazine bi anso no tumo friend ba abrampa mo ko friend mra mo bro no obi o atuna ba 35 years so anya ko ti bobro no be mi no na mi nsa de mi ya be push asesi ama me dofo abrampa kan ho bra na sem we die ka kire D4 say onya da ayi no no ma ne mra na D4 de wanya sigina he say ampa ya de obebu sana sem papa bi aha mai na ye ne a usua ena ahu kire wo ma ya me ho kire me ko waja me nkwala nketo ekura yare ya wo mo abi ebetimi de aboa wo na wo no kwasha de ma kuku stories ka ho be peke ko so na mensa abrampa e de abre ye de a na chese baby yesu o mebo Abidjan bro no mi ensa di nka ho be si na fe esi hello mama udin baby akasa free me free obo ati fm na kwakwadu yo nana yenti mami asa 35 years pa baby ya wa untimi nte kasa kokora wo mnege ya moa wo una hia nkwala ne hia moa o hello ben fa wo problem ko nkwala ni ya ya tini na adia ba me mo na sama o kan to kwa wo bo wa nkwala ne na mo mi ne moa nkwala ne bia mo Mary apart from Abidjan magazine mu wa na so wote no bobro no mienu bi di ka ho cause 35 years dey den a wo be hu bro no foforo bro no baby madam we dey me sorry kaka we are sorry say chesa wo boa a when dey meet 2 years be what na 2 years be international sa wo maami bi enwi maami dey wo film tu maami still a wo gina wo so maami yesa maami dey wo film da na o si nokure na ni say nokure wa mu na wo so ye be kan ndi asane okay ye kobusa no na che 35 years ndi de kwasem want na 35 years enkro ni nyina wo ne Ghana ha wa mu ma Abidjan yes it no so kana kura kirewo na wutimi utumi no mo me fa yi me ba me kan ni sa ba ne na abrampa lamina e fast ko ya ba wo utumi bua no ya ba me hno asane mo abi wa di aboa no yes so bi esem de kwasem what kind of behavior no yeah kwala na etia the be abrampa mo nya ba de won bag bum le ko yi abajeje mame wo pon sama na opo achi me hno mo ya kromfo wo nyina mo ka na mo se o ma no janko computer so adwadi mra Abidjan ya ba no am ka mu bre ko yi abajeje odawro ma
21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 Next 21st clinic womu ye sciatica expert for me mawakwaba eba abe Herbal clinic ope ayaresa emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe Herbal clinic yade ahodo abe Herbal clinic edi hudwuma sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe Herbal clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe Herbal clinic wo hwehwe abe Herbal clinic akira kwan a ye wo tono so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahmatrufo 0243 345 392 and we be yade ato abra bo so amsebra abe Herbal clinic ebebo Abeba Matsia Kamis Money Baba Mushroom Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehun Esebejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na would running in a Bishop jewelers Yenimni frititi we din somade unja dada ai wono no di do no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia wo pia ye won set wo and ye won baako Bishop 75 jewelries wose wo ji aware wo yesu na wo ye koje mu ade bia e ma wo pa ni pem wa ho sisi wiem di you order be se waso you order be tu ko you order be tu nsa you order be tu nine ye jewelries die ye Bishop kuma se ye wo mrom plot 17 adishe market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuma ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop we bi mu amupa ne dodo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia ye Bishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 and 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise Dealers in Jewelries Bishop ye wonyame Afia so minim se o mofra ani baje na wa krado etwe wukunu se oni nyiwe ba fia ebe ma busua no afia wiye e de sede ahyemofunu mu na nso so wona e wonya nka fia woni na eni agya no obisa ho se eti no mo bedie akunyafo a omni ni daso bia no aya mo ho atwe esi utimu ana enonti na Bex MP Foundation e de esi ne ho so se afibia obehwese wode sedie ebese kunafo eni nyanka afunumu so watade mpaboa no fredwane ubitumi de nyina aba enema yetrumu sanitary kit pad ene ho niema wodu pinua say joy to widows and orphans Christmas on the street jumadi ebeba so 23rd December ewo X5 Kofum Kumasi so person be moa ewo sika fam ananse oniema no baabi na apesi entukai emegie no frey our number we so 05582364
73 na yɛbɛba abɛgye saa nso ɛna wobɛtumi de aba phone desk hayia ana Ghana Commercial Bank account 701101105768 branch no ɛyɛ Sunyane. Se dia wudi ni da so Herbal ho danse yi die jama o ma bibi sunku bia ma on akofia na se wudi oni se dia pressure any diabetes ayeme na finia misia ni da so Herbal clinic no no ye dora dia si na me se da die mentumi nka na mom ye mfa bi so ma wankasa ukuru ketewa wono so simu sei hwe say na STI ano gono any syphilis no na and that's so Herbal and okoya unya na yaresa and no man so me ko honom and say Matthias you any o modrenam when we dran kasa say yes stroke koko de wopa wo hepatitis B ulcer fibroid you operation da and mama ya mre and ma how e wa fichi komu any p sunsun yare any sunsun how nyina and that's so Herbal e wo homa kumase o du akwa makro na kisa fitam janse wa or farmers about Plaster Hotel from 0243 64 9115 and 0242 655 325 and with the so Herbal clinic and with the so yama yehu akwaba abadwumadie ne so na ababa wei wabedi ntro na ne toate oyaza Ebredu say I host 2 programs no obi ba my hwe ne emotions no obekasa ye wo platform nti yetie mu a adofo ne de niema beba ne agiamom dodo na o ma akronfo mo yese wo kwante na ho but wo kwa ne ya mo wankasa enu so wo ba ye no wadi kan ne abrampadi nkomo se wo kwante na ho me diagnose no so nko ho afedi ebusa waseme ko nso mankasa onka no kore obi so kora so hu TV so say ampo but ene enso ha ya mo fantore so na Ghana fo hu no maami oti hoi wo yaza ma no maami wo pesai wo ponsama na wachi ewura wo pe onsama na wachi me mehyew wo kromfo opo wonsama na wachi ana waye mere oba no ya linti na me de achew kamehyew ma kromfo dodo ena mo nam Ghana radio station to radio station TV stations to TV stations na mo blackmailing krofo o kaka na obi abeka ai ena man ni wa yede ena ho kire wo kire wa hia police ni atwara so tere wo hia soja ni atwara so toro wo hia so fafa ne ko to kire ne ko criminal shefo adia su bai no Sarah diesi e maybe sipiem so wate e mo tiri ko biewa no na wo kasa Mati madam ha Mati Mrs. say we say boys mama bin sibiem tweme ye wie ne abeso to why ya biskama na hweye na wansa anko ye bi so ati asem na me no kan ko tweme mo man entrance ye pon a ya piskeja no kwan Erade nkan ho no nsa akoda ne yade awa zan do to flat o to fia ya wa kire awa mu se ejom dada anya ade ase ish nsa abusia ye beto aso na ye de second story no aba na ansa na ye de second story ne beba se akọ computer jo jadi ye benya meche awie bre nyame gusu ade akora ne ye adwuma abi je ready na onyame aye bia ma ye nua ba bi wa brochire muntie ni testimony no na fe yanko e case number 2 lie ben lie we no de ba yiru na de lie nyina atete oh audio ni scan no yentimi mo audio oh I so school fees edemo ayenko lie ben buru I so school fees this is the Yahweh. Buru. Make my smile right now. This is the Yahweh. Buru. Make my
school fees why my na said e see e pay shia yes mu e pa school fees why my na said ebusuan for yanko Lawson Herbal Center Dr. Lawson no fi schedule no num ye papa ya adwuma obesiesie o ne ho masem why kama enyasem keto akora sire ko pedi no ni Lawson Herbal Mixture Lawson Law Care Mixture Lawson Delayman Capsules unni dada pepe no obesiesie ji award waji African Business Excellence Awards 2022 ajiji bebre enafe onso say yade aye bobosui join this Brahim how pressure ninyina Dr. Lawson ne eboa na fe ma cholesterol kra no so gina so a sisu kwa jaso brane eso tumi etseba from kra o maimu ba bi eto no biara ko pebito benya bi na dodo no akọ ayikeo emromu a Lawson enu panyina obenyina nyina bi ato no ane se obetimi afre 0242 133 577 Iraba capsules ye dia ba ye di ba be boa ma ba wa no kama unantem emu ye hwam omuna sanwa se ode o ma woni bi kura ti bi hia afi akote akohua na bon se ofie ba wani monyam nyina so ate ti bomoden ase obeje Iraba capsules and feminine wash na wanu no bi now the bi huru basisi be ma da wia na emu hihyew obra yo sisi so obre ebeboa wo na fe waje ko bo ma mesha no wono ma no so hihye ni padua yi wo hyew ne ebre tipa ye nyina firu so alaba kumase enkran kumase alaba enkran ni fadama wonso ubenya bi 0 capsules no 634 024 sinkrato FDA4 atsum me pacho kenjen super papa pebino alkaline pebino kenjen febisho ofini magnesium ufiho iron ewom ebusuani no eboa mani pedua ne nya woden de no na emamoja ne dia frustani ye me pacho o hard burns ya okoko ejo pacho eno so beboa papa alkaline water fre na je order 0241 449 191 Best if Pest Foundation so mekunafo asre ibonyanka 23 December ekunafo grow from S5 ka ho won tade tuomika boa koda aduane sika ene momoni 0558 236 473 me pa try be die ready yanko nya nyameche enye ready school fees yankwe ya kwere se ko nya nyameche enye ready light time patch on ni Oya adie fefefe kama meni nyame chinya nkita odi
be den na wuhia na one ne wo mu de mo ba ya hirim na ma hura si enso mo je mani pepa ansa ne ba awo ne ba wuhia ne ya be mo ba fefe bele Pacho 2016 na mi share. So I confuse one. E bi jan de ni bi atie so. Pacho de 2017 na wuhia. 2016 na mi share no. Na wo de passem. Pacho menene etwa tema se empna. Pacha o ka so be ware me. E ko me maame ho. E de ko to me maame anim. E se mrepam no. Wonya score be me ho ade. Ti ase yetwa na o ka chem se me nwoma no. Ana mo ka chem se me. Na uzata na ide adwuma. Pacho na me tonton credit ni biscuit wo fa de anwa ka afo station. E no no so ye de adwuma. O chi excavator. Ono so ye de IBG ne picture no. O ye de adwuma. Pacho o chi excavator. E ne say ye. Ne. Hey. Ewurade. Me wo me nsaw ewurade. Washa sumade. The picture we cried and minim so shasmade. So. Pacho WhatsApp profile na me wono. Owu se me kuta WhatsApp. It is say oba no wo so wonhwe no. Pacho akwa no fie say. Pacho 6 years. Da be ne twa to ma uska. Pacho last month. Last month to play uska dia said this month to play uska. Me chiro mu ka. Chire mo papa. Pacho ono fi ni pemu famu ade se bia me frɛ me je obi fun abroke me la nyina. Me frɛ obi fun ka chance me boni dua. Enti na me ka no afɛ ne papa no aka che ne papa. Na papa no so. Na de na so dua bo na ade ko hunu na no. Pacho on sha kra no. Enam sa no me bra mama me ska dia ye adwuma because of akra ni ti me ye adwuma na sanase. Ese me ti fie kra me nya adwuma de. Akra no na ni school. Pacho me a fisa akra ne start school ne once the kra mem. O fe ne ka che no se school be na. Pachai. O fe ne ka was school be na e school fees. School be na to book. Hey, every day we are from anope to any akra ne spend 4 cedis. Ye udi ejai ya de wa homa ne so ne emusa no na wasema wo kan bi ana wo on de on kan okro bi oh kwa no tum sasa wa kwa friend akodidi na atem mo ne mema nya ya ne mebo otua no eno ara se kire hello school fees na mo me hwe ne ma ne mayen hello Cause I will line here. Hello. Bray, mama, hey. Yeah, mama. Now what to say? About your journey, one I was way. But Baba will be able to chantro be and pesemiti or no creno. What's your friend Belinda down and our Colano and Fiancy? I wish no. O kasi fa Colanco school, I'll see a name. A Colaben Nico school, I to book. Colaben or 3 school fees, and I'm saying, other who are Bruchirana. In the Nasam no coming in me, me patron who crave you. Oh, about the time said, men no way. Men no way. Nemum, as someone I walk up on the Anyano. About the open say, I buy my money, me heno. Nemum crano, me sham, Henry or Saco Fico Gisca. I'm a few for you. Papa, come back for Gisca. I'm a Messon Heno. Nemum, Nansen, I'm a Jumaya style. Nansen, I'm a Jumaya style. Now, me, baby, I'm going to last week, Manias Carman. Till I mean, the last week, Manias Carman is why I am doing. Because last 2 weeks, I'm sending this kind of Aquano, Belinda and Mamma walk. And your Belinda and Aquano, Belinda and Mamma walk. I am a master. Aquano, my mamma, send this kind of Mamma. Belinda. What's the last week was send this car mama? Last week I'm Sunday, last week or Sunday or flare or Sunday 100 cedi. Wait me take it bare 5 months. No, they bought 50 cedi. A boy 100 cedi. So mobile friend papa kura busana. A to the be obey for what papa also could just can. Patrona make and were broken me lane in our senate. Or who say blah line I'm the best friend. I know a broken. It's me, yeah, no.
ekɔ be 7 months no fa bi mata wo machi bi me ba ne yare ana me fa akra na de ne hye man kan che mada kra ana me de akra ne ko ofi onti me koye no se wa ka che ne family se o hya akra no ti me kwen na se da oba no so na wo mfi akra no ti me kwen no se edu so o hya akra no yimai na o CCS me pa cho wa ko chiro ni din o school mu e ba cho sika bia fa akra no school bia ono na je sika bia fa akra no ono na je nemom me edu baby na ase akra no otimi tete akra bu 40 million 15 million ana me se me ya kwa me channel sa no mo ya me dia me mpene because me say this come o na kwa ko jina we ka tim se me akra no de e mo me ma me otimi me di matam se me kwasa bru me nua wa bru me nua kwa me WhatsApp wa e wo ha titi a bru me nua e wo WhatsApp o de obi number last number 20 a bru me nua e wo WhatsApp titi a eti sa no na wo na me ka se me mpeni ti me bo me papa ma ne se na me mo do man kwa me ya me tin ka se papa ko ja kra no ana wai o bale na ko fio na o mka jo se fa kwa ne bla wo da kwa na ba mfa na ko tu kwa no mka se fa kwa no ma ba ke be ya mfa kwa no ko bi bale na ka so ka fa kwa no ma ba no eni ne eti na san mu na me so me fre ma me no ma me na kwa no no me ana me fre no me ka se ma me ma ko ma me kan ma ta ko do phone so me ka che ma me se ba ba ja kura no ena ma me ne se ma kan wate ne mom ono kwa na ofi oni tumi ne mom ono no ba be ma ba ku bi wo oba oni ho oba wo de betu ne ni ma de beti bia no wo ka de wo ma kire me fre ma me na no de ato a me fre ma me na no de ato a o mo pese mo ja kwa no be ma me ma me picture o de ba ye wo ye be ma kama ni mo nyamfo na wa wa ko lenya CCS na unim school a okọ na untua school fees na tade a wo se so nto bi da yima wo na no na edin na odi buru nua ne de a wo ba no wo be ma na say o ye be ma na o ba mama nto kan ma je di ba ku o bale na unya juma bu se ka kwa no be da ba kwa no be ko school me kwa me hia kwa ne che onu amu ye me pa kwa no kwa me pa kwa ne ne che onu amu se si akura o fio kwa kwa no me hia kwa no on fa kwa no on fa ko sa kwa no me hia kwa ko fi wo je kwa no na o de na ma hwan Mrs. Tapanyino ho ono ne ma ko to no a emra bia ni wa ka no Ghana ha sa wo na wa ware na wo chi ne wo yira kwotena de a na kola ne ma meti ase de a ada na wo gi na koma unua ba yen ka no ba bia age se ma me na do ya na ho meti me sani kam na so me man kam de man na wo de ye no wo ye do ya na ho meti wo kuma ni ma sin kan be ka e ba ja ko nya bibia ntia wo kuma ni ma de wo mo ti mi fa ne ma wo mrem enye sa akura age se ye fa ne so nya 8 years eno kura na gire wa wale ya wo ne wo yire neti ne se me nya wale ye ne ma me ne nyale wo modam ne ho odin je se wo ne tena se na ye kura na ka dansefo abam buso mi bia se na me de be ma kula no ma me wo munipa ne ka sa no de diwa no se so nkwase wo munipa ba kokura wo ne ka sa no se so nkwase kwase ampanyini abo na beti wawe na wo be wo wi akete no do me do mo mi so bi sama no Ima mi je nyame ka aswa me kono o do me do na se wa ho bi ni tuba Ima o de Ima na nya tuba na ka me ne tie Ima tie me pese mi da be na wo be ba ni atrance me pa chew mi ne se sia de akwa ne ka me wo de akwa ma me ka me pe because mi fa ni ngwase de bia kwa mi nya akwa no Ima eno de Ghana mra mu no o ti mi nya akwa la no bra ne ma me tie ase wo bra wo so nware ye enti da be na nya me so me ni da me no ba wetena ti ne na ka we de me di no adi bi wo wale wi a eno de ho mra wo me pa chew Ima da be na wo na wo de ja no no hwa broken heart nso kakra wo mu na me no ntirase na ye nhwe ekwa ye be fa so da be na mama flo no odu ato we no do aja me na wo ye no enu ti na mi invite wo say bra na me ne wo ntirase na me mfra no na me kanya nsasem nkire no na ehu kwakra de akra no be fa so na me ya dance ni wo mu mamu why mate si de yise ye we break Christmas ye mu ti Christmas mu de metuma ba fi na nya wo break umleki ye no send ni sikai akwa na me hwe no pa no nyi so kan akwa na me hwe no pa na no kwa no no monka aba ma me akwa we ti de bia se na so be de ntimi nyama akwa we se ba na kwa we obedi ntimi nyama akwa we wo se mu be breki bro nya kola ba we beto atade ama no bro nya atade ne ni nyina ma sede ni nyina ma sede se me ye minim bibia na se da bia me ye ma de dada eti da bai
Say me ya adwuma me kan say me ye be twa me kana fe me so ma hu de me. E wo me tim ma me ye say we kura nye so bi na ka me say ma say de. Wa wo ba de nye bi na be hwe na ma wo. Na me say be ya dance ye be no say buy one nka no kura. Ma yemlem na ye nyina ye nya wo dance ni. No for ya no wo station fofora. Ye ya ye wa dance ni. Mate, Pacho Mate. Me sure ni mo, me Pacho. Me ma wa akopem 19th. Why? 19th okay. 19th ni ento akura na tade ne mpaboa. Oh, ne kwane de nya me problem kura. Oh, ne nya me problem. Me mo makura no kwa me first kan ma Belinda na akoto. Me mo obi na akoto. Then on kan no kura. On kan no kura. Me number. Producer me number be ma na wo de bibi afre ne nya dance fo. Mate. Ana ka me pendisa. Ni em kasa nkyere ne nuabode no so no so abodam a. Me say recording wa WhatsApp recording wa sisi a. Me di sama fa na wo waji ade ya huye. Me di sama no waji da huye. Wo de echepe, wo fa akura no. Na wo tete san kwasa sam kyere me. Oh, me say akura we esa me tiri akura we. Nyabotre yi me nyabotre why? Ah, wo be gumenu ma o mo ado mo ti kro hana no yonkole na wo be gumenu ma se. Wo be gumenu ma sa akoda be man. Boy in kan. Belinda. Dab adana wo sese ne kwase aka che nso obebre. Madam, the time I make kaye me friend now, and I me friend or catch him sa show ni ba. O kan your bear will send coming no. And my sasu cram ko catch them mammy, and I me friend me black penny catch and black say, me finding co social welfare. So on shakrana, me bless a kebia, me bobia me friend on send this kind of social welfare there. O de ne kwa shasenu, or mbejis kaka crama bedroom me bobeka so near juma. And I'm ye many tasks and crop for your most baby say, Miss Menko. Oh, by me share the we will see ye na. Me dim penifo be bla ko. I'm on ne papa ko kasi a friend so do ya na wo ye. On one shakula no. Ya man up to 19. Pacho you. Ye ne be kasa. Pacho mat. Eti Belinda nyabotere. Pacho mat. Mo frɛ wani natem. Me kura wa block me la nyina. Na ne wa block me. Say ye be frɛ no. Pacho mat. Ye be je wo number. Pacho you. Enti ye do be 15 mu ha. Frɛ ye na kai ne enfrɛ no. Pacho. Na ye nya on first kan me see so. Na ye ne enkoto akola ne ne ma no. Na fe wo mla ne enfrɛ wo ne no. Pacho, you say akra no ya tro book scan akra na me be makwan. Amu be di first time ni book no class 1 me nya scan time me ba ne so ni made. Enti madam ne ka. Wo so padwuma ye. Madam me father me so obia ni wa wonim se me peble. Me wo de me picture to board se so obia ni obeka se gewe on peble. Udu fadi si obi abeka me story akiro ba nam so on shakra ni ti madam se am de be ya adwuma bia na ase wote wa o kan se me be so shakra se me de ma me number ma na no ofro obi ka che nipa ne sai me ma me to onya adwuma me ma me sorry anu afre no adiska na me ma me ti me ya nam ko ka che ma na ma me fe no se krache wo baba kokura wuti me hye no anu aba be hye no se bi me ye friend di ma blow me so me hye me ma e to mo su kodi abro cho mo so mo kai me afi de ma ma nkasa de ma na danfo bi frɛ no boy ne number krawa asemo be cancer every week bia me send no wo betimi ahwɛ me me is a champion brem. So mami so hwe asɛm yi a ansana bema ebe block oba ese 1% wonere be kasa no na ensem bebre esi chese mudi nkomo kama wo ne number wo number adentina wo yi wo line afri ne phone so na je se bibi esi wotie ye ya wo kasa bema na why from so de na so no wo na wo ye oba ena ekọ a ebetia eno nti say lots of mameka no say wotimi bro wan se kakra say we dey respect ma bema no wo mu bema no wo dey asem ya ahyew mu eno nti no bie wano a na wo bru ni nua wo bie wano na wo kese no na kwa be so no be fa ya obenye nhyira e de nye sika e de abehwa akoda no eno nti na mimi se aka cho ni se nya abotre awode na amaso a wonye bibi afiri mu eno nti memfa yaw entity bema no ka say a wo ka say nyina kire say wa ya asem ama ne ye ne ya enu nti ehye mu enti so didi ama akwani be di krampa na ye ne ya me ka say ni ono wo ye ne ye na say dey say so re ne ba na so wo so no obedo akra na hwe ne ya eja ye ma no so ma ye ne du ba bi wo no ma ya ka asem a ne ya kan basa wo ya say na pamo bema ni free oba no Simon so ntimi ntiakwara no na won hwe no tini emi send say Jeduabon na seniors of mami ekam yenye nhye no e wo hase
na bibia na ne kwamu na emwa besaw bema no so ye de so ye de bu no wate pacho bu no ono de me bu no na okra me no te kra ho te me kire me sika da bank na me yi di ama ese fa ye adwuma na wonya sika na o di ama wo ni nyina se wa ya wonyankopon ehu na emom no wontwontwi na ya eba no na be ma otan abamontem enu ta me ka se bro ho ase wo ba de wo ye de benya be ma de sebe bio yama mremu de wontime ne nya peda intime saw se na be ya akoda no enso so benya nchira na watima be se ne sunsum na kata akoda no so o ma no esi yo abusu amata de fefefe shemi free mama C fashion Kotoko junction ena opamoye one ne ba koso esi o mapam ne fefefa o mo de ahyemi nti be bia wo pa atade entoma kaba mama C ben ho adwuma kama ma o pebre pa adwuma nye nani ha 05 43 37 00 05 05 43 37 00 meeting so free tachimai asana ene boma me o tako police station no vutu kwan no a ofa so a wo free ni container na konsama kwaye no a e wo ho no nti asana na wabɔ ne fefefe ama maya bayo yi ono so be bona wasisi nti eya amone asana so emum eni edwa no na enkranza for yesremo madam afosa namba no mama modi ase mewie na modi aba na yentumi ehunu ye balenda omo mpeso omo boa no ni sika bi nso abidi ha ye wi a be send this can de abrem yo Sompa Nkomo fan club ni we ye London Linda do e was St Thomas Hospital Mabena Wendy I meth McFerry and I mefe okay Mickey and so Mickey 1 Mickey original London hema Vidensia Nana bra pokuya bra kwadado Nana ekuya ewo Croydon Nana ekuya pekam hema Chelsea godmother na fei eye Margaret Asari e rama se ye de ye maami Auntie Paulina o Luton no so aka ho de ode Olis ono Olis okay odis Cabre se ya mishra no ena Kate ene ni Kumbra Prince omo Luton Margaret Asari e rama Bruni Esther JD Josephine wa Manchester Juliana Mrs Rebecca Mankwa o Cambridge ena ma Hana enso Tottenham omu nyina eka ho a wo boa Holland fonie Holland ene Germany Patricia Kweje wa ono e pene awudi animu Sister Charlotte Nana ma Udro Auntie Shelley Lizzie Abra Doris Auntie Julie Ura Kwakubu Adu Sister Nana Grace Arthur Nana Echa Sister Rose Patricia Portia Adwa Vida Obapa Christy Pamade Cynthia Dilat Gifty Sister Fosti and her sister Sarah so Belgium Germany for ya join Shrafina Felicia and Lydia and Unam Sardine when I'm in Shramu Papa Yamame Teresa Echrekun Martes Onosuo Belgium Antwerp your friend Wara Beba Umunata Wobwayen na Ejuman Wakoso Tabita so full alignment ya de bi da so a free screening diabetes ni prostrate ye hwe ne kama I am kuro we experts intimidity wo sabunum infections wo bo hihyew tabita no system hihyew wo ba mem hihyew tabita ni nyina enkran madina fast stone for the show kama so full alignment takrade takwa sunyan je wo ho 0202 347 and that's why about clinic and that's one no doctor was specialized pa e bo kwa gogo no so pesa wo to yakase wono fu yakase no fu ni jigina so e to le hudu ya enie be ya ho adwuma ma I am croginum inside the stroke pressure and diabetes ebuya kwa micro obehwew tem junction na so ani age was Pon Farms ye ne plus 10 hotel no and ben ho edwada kopem menda no pa no wo chikopam menunum Sempra be your lab test kama 0243 649 115 Beso ko Canada ye ko Austria
Express group no Germany kan ho ye kokra bronyei ILTS di holidays any ni nuan sat nyina obebo adwuma ma eye 0249000448 Judge asem de judge ne kwasem emu se ema ne bi nyede nanso be ma de woni oba gya na wo maniska enya ba nya ne ka ne kore nanso wo hwede ma me kan na ho fama so si ye na dwuma eni se ro si hia wo bu se nketenkete bi de se sa na tie pa de a ene na ba me wo nhye dan hwe akora no because on intelligence impoboa ene didie because ono ano oni adaje it is what say yes book eye 5 million wa na onim se bia maami oba bebu no bra se wutie mi a me ka kirew me banana ni book nko a 7.8 Monday obesha tarofro Tuesday school de mun huye mobu cheji nyasem kito free Monday copy Friday ni nyina o chat o squat ade eti ni school na aba no se wo mpese oba no ebetwa ye dia ene mane ntrafi eti ebesere ye pa chew abofra ne ye wodia awade de etimi gu se de oto ba bia odwen ho no enye wadwen se wo bagina koma sister wo sister no o de wodidi sikana de bebro san dia ama wona hwe oba no o de wodidi fe bebre baba woyi no ntimi fe bi ba no eti si abranti diskai ebre ma mi so fanhwa ay baba akra na eti ka baba betebla akra no edna koma ne papa se yasew mi ba ni wu ma mi skan hospital edi ni sida ye besere edruble bia momma ye hu ne die no emrem se de okasa wodo akra no wodo akra na ye besi ye gina ho ne ye besi o se ba yie ni empobo se dodo se ngotoma akra na etu bitima kanto atare sen enku se na toma akra no ana afi sen edrumle bi ye mum ye mo ma no na emma no so ntimi nyom da so na ja minima no sie ne so ye nwia ba sabi anu ya eni nuabure untimi ni bemma bi antra na se muntimi ntwi bemma e ma ne ma ho so mebo oba eni ye obegya abofra na ma ho ma wonu mo se nyode because ye mema na ye papa enti se ye papa na so de fon be hia ni a ye de fon ne be hia ho enti obloko futu equals to ofun ofu yenum ana ofu ita eti ye besere ma wonu mu enye kama na wo ofrewa ana unya akonya no se ye judge boa na akonya no beto no mu a ofrewa hunu hawa wo be sia kasa enye kasa bia no kasa na wo toto papa so na wo kwase a wonim nyansa wo nhwe oba na wo kasa se me kwa me fi wo eti obabloko wo de mi number kwa koma na obabloko eti hunu kasa okokokoko ani tribuo no ebedi ni fo oba beta oba na chi judge wadawruma infansia yo minu afrem poma wo achimo dan ni achimo dan fo amaji brenya nyame hira mo mekuma rate ofete kakraba Derek yere musu nyame hira 0551 931931058 die di kan ne die toso mienu nyina fo adwen kire bra maame a wo be wian ne wa ya che no hello anti uso braz hello 055193192058 hello udin baby akase free hello ya ti unka udin baby akase free na mi le ni mpaton mama ha me mi ye chi na ba ja fo pa ta no ma mi online ni munya kula da no kakra ayi ba cha ye aye faris aye nkoi aye se le cha no abega fu ni ha na ni aba o di ka ba le o tre bi di ni se ne ho ba na so ba ya na ho tre wa se sa di ese bi ja se ba ni ka fe de ya wa ti so ma na ba 2 years na de 33 years ne he fa na de ti a fe de wo ye bi nya kuro kura wo ti su wu enti no kra ka de eye pa my hello hey oyibo we national good afternoon udin baby na ko function no mama ko na ma odifo wa ki asoro kan na mpache o eni eminim okay ma me ye me kale se e ma no bebrebe mo ko afi o mo no bebrebe fi o mo a obebu ma me wo de ye be ma no
So baby Jimmy could say, you say, as would be another day. Nay, I could. And you are a mamma, maybe a movie in another woman, more than Maran Casana, and you should have a more book than that. Viviana Kama, Yanisha Mami, as I must say. Hello. Hello, of Mammy Promani, good afternoon. Good afternoon, Daddy. You didn't have your cassette. So Mammy Casafi, Adansaku from Amanchem, the family Abulai. So Mammy, and the Atiatum, Atiatum. So Mammy, Namisha will need no family. I mean, you are by your foot, software, Mammy Mutuna for 1 year. That's a few days, and yet. Man, so when you have a wow banner by the other and after the so banner day, so banner day. I have a some of a boom. Now, my heart and the dressing banana to my dinner song as well. Let me slam and get my family. Hello. 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 The Bacha Nelson Penny. Ewana Ujinay. The Bacha. Akulana, what in the books in 7.8? Pepper John Akulano Jack. Mammy, what's it class 2? Class 2 now 7.8. Plus the uniform can be Biama. Momusa Bani, I quite on the Beman and Amazon, so what? Not now can one come in. And you know, can't for a car and patch. That's all said. And you know, can't do for no send a body. Send or not on the catcher or deep and done with different or different Banagi. Yes. What if one I didn't ask them to John walk house one Wakachiro Divo. But if I better, I'll come be actually. Yamunyabo track. Hello? I told him, baby, I can't say free. I don't catch free. Yensie. Mammy, I oversee program in Panabasupa. And my men now, or Cassavi or Cassa, and one of so many in the Cassa for Papa. The bomber Basupa, Moncom Coffee, I tell him program, you will give about because no program, a more papa. The more many program, the son of them at the move. Many program when you would go about more in it, much more in it. Jinasu, I found number. Jinasu Dini and Peco number, I left you. You, I just found number, I left you. Matthew, the boss of Sophon Swabasopa. The near them. That's a serious business. Who bet you not be you? Why bet you? Where you Audrey? Hello. Hello. Pachodin baby akasefi. Pachodin akasefi and fire. Yentiu. But I am one of us and you said you say oh no one actually walk on what it's a school fees can I may order you so when you free so idea can I mark it me who cry na me ho yira me krama or that TV back on you hey wakra na school fees na we kwakuyo e de aboa hey this me who kula ni wunu na me ho yira me me o keka me sakrama ya no e na manimu aso no ho hwe adai sakrama no manimu an wo hwe me papa where said you hello. Hello. Pachodin baby akasefi. Pachodin baby mercy akasefi asenya. Sister no. What's resere? Say me who sister na na mesere. Wuni me pa. Yo. Na no ya no, tie me am ntune fuwa. The camera show. Hey, Belinda. Yeah. Who so be any mu to ya dance any bi no. Yeah. No, what? Now, no, January. Some of you can no. Yo, now so Friday, I yet, you are not kidding. Who free in Papua went ya? Belinda, what can so be any dance? We are dancing about Quabe, so one way. 81 no, Canumbushi. One Malay, Timuano Nemra from. Next hour, dear obeying. Who for faithful Simu today? One no say I am a cook, and when I say. Hello. Hello. Me Rowdy baby akasefi. Me akasefi akra fe na no.
Ejano, yankwe. Lady down, get over to our ass down for. Let's think our bonuma, one yard, one yard, I think our bonuma. Crown and I am minute. One shot of Bona Bay for some money, Banacojaba, and Menyaman. Ah, woman, the way I do, the way I know to be about 4 questions, I don't tell you that. There's a common crime if you go. All over. Now, also for on any year, I know can man take Baba. If you saw Barno and Colano to honor, as a coconut cray, what the way. Now, since no crown can to know. Who mobile, that's yes, when you be an ammonia and Famano. If any part of us who can try. In front of the one can who be dead. The time of the Mokano Crankasa, Mokano Cray. If you say programs, now we can with different stations, you know. Momo Yenikabia, Momo no Cramo can you know. A mamma need to want to know. And she really, it may be my user. And Tinamekamo, the minimum Yajuma, Mama, Mama, Yamishamo. Hello. Hello. Would you baby a cassette? We didn't get the one cassette free. Now do my interview. And why is Medasi. Why is you, Medasi, what a compliment in this here. Very good afternoon, me riding baby a cassette free. But I told Mr. Francis, Miss you don't go. A giant away. Mama, Obano, or Winton and Nordin. Now, Montana, Sikakla. Because Bema no promise no. I'm not in Akuma, Ashim, or do baby no, where you nama. Aha, Ninti or the Yaw by any school fees in the board. They are met to give us a Inti, Messalamo, Montanasi, Namoni Beman and Casamana. Yamfako be a beam. Belle, Miss Row, Moanumra from what? So, dear, some year chia. What the Yaw no be be now the Bemono. I could differ. Sabi will be anywhere where Ginia. O sole ya no didi obi atem na Ghana no ye mpe no kure ti yen ya yire ya wose be ka no kure tem bia no ye si emu ade enti mesere wo nware wo ho ofe wa wo ba ko nse wo form a wo de to ofefefe e den ya be ma foforo beba no wa no emra fo wati pc nyabotre wati me ma no o maba no o mu nyina akwa toilet bomba ba ko wo ma dwen ba ko sofo bishop petro mu nyina anye azanko a nanso yedi wo machi ye wo maboafo temisro ate enti wudi ye me 15 frɛ me na me mfrɛ yima na ye hwɛ de ye be fa so ate ya no wanya potre na me beboa na we be ma papa ama wate na wa hyew na me nka ho pesi abusua ye de asi Sompa Nkomo de e bola yo mu amufiri na ade ne so ye muntua bedan mu amosena na oya ye muntua ye abusua ye de wasi e bola